Zero akemu Esther ni share the Advent candlelight in Tuesday. Advent Sunday due December zakir theta ukothie angels tigi dile ko candle petudio kelosu angels candle hauliro KHRIE thasaba Luke chapter kinye kuso KHRIESENO KERUSOO tigi dile ko shisatse tiginu dile me krodipo oze ukepenyo fe seketsa hamye Ti pesotogi keba ukepenyo febu poza kemeyeu tsilije mukidze keba temye po punia kezako bu kevi tswalije Jesus Christa ukela keleuza sedi kenino petego zelia ngobuti do lavori Kerüsuo kinunu kezeni purasho le kevi potio hungulalia ngo micro wa kya vore micro wa kiti kinunu ni purasho ba ti do ni pubu poteja ke sakhabe ngo petego zala kelia zala ke sache tin kezedi Christmas ali ko ritsodo ke chatsali ko ritsodo keru peteke zedi tsali ku krikeni di hete fake nie Teko ke feko terhanu ke tsali hau ke zedi ke lilido Taliku hit tefe taliku hit tefe ke lila lido
kese sithalie di tsaliku KHRIESETI hepengu tsaliku KHRIESETI hepengu kese tsali hau kelili dam 아자도 그거리 응골라 깨차차길 틀려 우거 지티우노 월컵 르즈디 테미고 운누페테 스누하리 메리 피바야 샬르 우나갈렌노 Rana KHRIESETUNO district petenu Rana KHRIESETUNO uto urana metsu idi rofiki jate World Cup su harivo di celebrate seba gajuko sisdi mo vodi participate itsliye chidi un kepenyofa THEJA ke kalal hoba uko thiego generation uko thie bazugo uko buvodi tisuzaki vi KECHA THEJA hako muzu mukilie katso buvoli kechalari he to he tanoi ni puiteje bawe mo thie uki hunuzo shiri che do ko thimeza phide deri rofiki zate World Cup KECHA sese luki hagiba zo kromie ko vodi THEJA kesari ngula le de sala vodi ko kese ko thori se kazala like to tipu chalanu ko lari ni pu pesie shiro che do lekile ko ha nyako visoro preva di vodi ke segele ke penyofe pesia we mu ke pushipuri ke chati haunu ukrata meko THEJA mengu di ko rivo preva ya sala vorti metsi ukrata meko ke chali le di we uni di bodo pe vokile chele ya da ache do
ke pu ke se ke me ro fu ki cha de World Cup no vo pre da ti se da ha shi zala abu puti ha no substitute player se di ke se di ke no radio ko ke chati ha se li je zala asu tha no shi se de ha mu anyo ke le ke me di puti se le lo me je zo de ri abu shir di THEJA ke sapi ach ke meti ke le la o ke penyo fa pesi mu ke hui peje ke se di go ke no radio abu ke cha se le da no ke masa ke kretopo ni pu Jésus Christ ngu ke meji ke krie no pi vi bi he ko chse ke ta gi no ani pu vo ke ta o ba do no zo shiri u tho me ri ke kri pre o ma pro ke kri pre cha se di ki grupo bo ke cha ke ro bo ke cha u tho me ri ke kri ke cha pre le pe pi le puti ke kri ke cha ri se ke se ho me no shori se ke se ho me ke ni ri se ke se homie o ke re ke karingu homie ro dil hu idino he ko shikatsa THEJA pi vi ke le so ko so sidi UBC no ke pele me ko zo tsuwe ha ke anu lerdi u ro fa cha ke vi dioba me tsiwo di u te ke le ka ja u sidi dioba do reli u pe vola le di he ko bu ti so za po pe pi le dioba do pe pi la le di lavor di cha do ke shu ki hanu ha ler le ke ta pe te Yeko THEJA bu yeko kelhu ha yeko nuri tsaka sasa yeko kelhu tsaka sala kilie mengudi je dollar banu rusho ba yo hanu bal le ke tapete u kha ke sala pien tsate sala akecha ke mengu no yeko nu tsaka sasa yeko kelhu tsaka sala pie metunu la sulidi to la sodolo u rove mu uchato homie zu sebalevi homie chas sebalevi deri to lasike to petenu tisonye kel hu ha bunu nipu o ke vi ka ko hasim hale yor bipie unu ki badamudi we thejangu ke le peten ki nungulie ke tsu rokradinu o ke le ke me donu shiri u feu di punuri o ma thoma chikunuru ke lu joli pete kunu nipu non to he ko ke thats pete pivi pien ke konu he ko selidi nipu ke ma saro fu bu ti sonhe he ko petale he ko chatale he ko krohilie mu he ko ke khakire pe me donu he ko selidinu ke ro pobo ke chamu ki grupo bo ke chabu nipu to su ke sunus ZHAPU KELHOU chathanu thaki metilie to upichau buri meti thalie mushidi ke krie mu ke meje ke je thon ke metho ZHAPU pie ro fubu pi visidi ubusidi nipu nzayenu to presikele tsuprelale kele tsilichie shiro che do he kon ro sho voketo ti haunu hatho ke krie ke no ZHAPU tsu to ke thapete no ke masaro fu bun ke kopie he ko pette ko pi vila ke le tselie ke ne me pette ke le ke me do tes ke kupien ke konu sedi che do yo ke petava pastor jesen puan ro fati ke ko sa lavori he ko te ke la sada je sala ko mengudi ke le tui mo ma no we ke ve vo krofdi o ro fa ke le linuri me zakri to ke tari ni tu yari che do po he ko chatha ke sa die ndike ko hobule di he ko melun le he ko khrunubalie shidi he ko bu dioba do he ko mojunu to lavu ke chunu ni puro fu cha ke sa pivila ke cha tiu no moza dioba do po pe vola to lomu dioba do hanu zo shiri krista mi ke to khachje ke lu sedi lu pridi mi bu he ko ke lu ginuri he zedin THEJA ke salie mi ke ta chmi ri kro hi ke lie mi nia ke jamie ri jathapi potunu ke ze to zuli ke to THEJA su bu pete ko gi bali che do Puri ke kri ke tsane he kon rashoti ho seje homio kite ki no badi in rashoti ho no khapien tsaba le rashoki no le ke ta ku shiri krodi ke hu no vodi ni pu rashoke ba ku shiri non to
pete bunuri tiso kerli tiso jaho ha pochaki vadi routine worship umhedi ko bu hi ko tipe vo heje deri teja ke ko ke sapi vp ukel hunu ke pele thau chike meti prela ledi to ke le met prelia shiro homie ke chike neri to divorle mo ke tari ba meche homie tenu ke sho ke mejiri tu fiki chiki unu loli ke reti punuri ba ke chiri ba solani pu nishotize ke se ke ba ko shiri chen ke mejidi ubozunu unye pize ke chiko zo shiri ti so jaho bu usri tsepe nila ke lia u temu gi we tepi ke mesisu ko shu gi ba we deri ro fiki zo tewe hi ba ke cha chepe hilia ke ja tsu cheke salia ke ja u tsepe ripe kolia ke ja ni pu te ja su su bu ke ri ro pu ke ja su ko giri balie ki kruso ko suri ro gor kepie ro fiki go cha thanu nu bu pu tipe tenu tsu pu no unye ke ta ul ho ke ta ri nia we de ro fiki cha te we usri hi ba we ke cha te ja su pi viesi din ro sho ba ke le chele chie mo je do he ko ke hu te ro nu te ri no vo talakatso ke zedin ro sho vo ke to pe te gu nu no le he ko do nu ba le shi din ro fu bu ke ne pe te ke kha ke re pe me to ke me chele chie di ma ko pe te kha pi ra ke ni pu Jesus Christos a se din no po ki chamu e me je me lo ke sala sia we amen. Humble
wise man of old. Would you have come that night? Would you have sought the light? Do you have room? Will you come tonight? Will you seek the light? Do you have room? KENEINGUNO mo LOYIEVI mi TSALI KEJIVI ZHAPU tsukola KEPHRÜ PEJEWE YEPUBU JABI di tsasage liu tsilichi Poti haula KETHODIE KABIO KEPHRÜ PEJEWE mo pitse meme mo ukelhunu mahapuri ke krize go zekese worke zahanu KECHA ha kideweri pomare mo KECHA ha pokeko kidewo bashi hau rakra ke sala sawe ba hori chedo share niom ho tsageli ha pakekra ala THEJA ke sabotdi susiza putsaya ungo pateri chedo worke ba me poe ungo la chaba zalano bisohodi thevorliwe musuri rakra ke sala saya mu aro thi alaro significance has it disoza bode ke kelaman ti cheke nevo ke dagi ajo thi ha okay ben never ki leaders la po ala chaba zamu poke chake ko KECHA job what's it? How I want to get those shoes or Kalasidi Ari Amesenu, Tsasamor show how at Seketifu, they give you Putiki how Mukelela, okay, when you have a away. Ungo Mila Chamorke show ha, Ungo Kehua how important Casesamu, Bahoringo. Sunday mitzi say bola chalia ke zahauri kideburi okay benyabu ko kecha ke laboratory zuri se ungo reminds ungo tsikete fu mu sasamor ke sho hau pe ungo challenge la sa yamu chedo ungo bunu Egypt se ya bola chali ke bi puti hangu ke lela ungo pateri ke nur hedi Egypt se yo la chali do we mu samhoza po background chekitum heba shi zu hau Ngo Chalidowe Egypt no Christamia Nolhu Kersoru 0.3 million ba Muhanuro Zakrebodono Zakir Soru Zoshe Mu Egypt no Christamia Betsagatsaliro community donu Betsataya Christamia Fukola Kemiche Gaja Topoliro Chanu Reketyoki Upesegatsaya Christamie ukitie kinunu uhogewa ri tsataya Christamie ke petsam hatho hakoliro Egypt pesozate pekra Egypt nuro Christamie se second class seya temem hedi umahodaya Egypt sorkari liro Christamie bu bevi getsa deri Christamie go getola putu getsa tejobamo sesiri utyo udonu ke ko ke seko Christamie go getyo hatho Tsenamo, Sala, Christamie Kepetsu Ligetur, Rorer Setaya. Egypt Sorkari, where me potio digets, me potio digets, nu baya Sala, Christamie Liro, Utio Umez Mori, me upesegetsoko pureb. Me upesegetseri purea. Kehu Kiko Siro Christamie Crotseko, Kehu Kipo, Mori Christamie Crotsekipo. Tsutiori sorkari tejo se upa u community ri mu temie me crowri u petsependa ketala u bum hatho hakori tse rese ke tinia muslimie kristamie tse ketako u seze zeri ko thyo u khubie ubu islam nan zela ketyo unne kete bata ya si sorkari ri unan ke dipie kristamie tse keta how leiliamo
Egypt nu Krista mela kere thos ukikru nu upetse ge ze hao to background mu ngot ke chan no go point seba mu asako president go pete ke ze ke chatsile me boliro Krista me tefe me bu uva kra ke tsam hatonu kru kredi hatot ukikru mohole ke tola chadio ke neoliro Egypt Krista me fu gro shir ze uke penyope bu ukoro gorsle ke tola chadio seoliro uke penyope bu mi halie ke vi kratako nutu ke mejes di ukobu Krista me u society nom hato ke vi tse ke shko mu rus ke tola chaji point se ago se di ze ke chatsile do me ya credo ke masapu jehova bejiwe go chedunchi motsunu labore we ego ke cha nu na go se di ani pu ki ke krocha ya we mahori ani pu ego ichi se ya horibi motsunu khasa we ngo ke meje ke ba ani pu ke humi ba o shi ani pu belle ke ba ke belle ko ani pu jo ba ngo michi ke ba ngo ke meje ke ba ngo ha ke khrieseno la rakam se ke ba ko shi ani pu jo ba ko se la ba motsunu khasa ya we je ti ani shi ani pu jo ba ko te fe mi ko ba o ri ani pu ki kru nu ani pu ki kru ma ho ke ba ki ku ta ko ani pu jo ba ko bo ma to ma tsu nu shi ba kra ke tsu ki kru ma ho ke do ani pu ha ko nu shi ani pu te pu di ani pu ma to ma tsu ke hum nu shi ani pu jo ba o nu re di ani pu o ke ka ke tsu di ani pu jo ba o han nu shi ko bo nu te pu di o ma to tsu ke le do no ko cross je ko cross je ko ro ko se je ani pu jo ba je Krista mi ani pu te ni ko ani pu ke belle mo ko nu shi ani pu jo ko 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 shi se ke sa ani pu ko me sa ke le ani pu jo no ke ni ke ko ke te pu ka ben go pu tsa tsa la ke sa tsa le chi ani pu jo ba mo je te ani shi ani pu jo ba ngo krta mi ko ngo te yu no krta mi ko mi ko hu shi ani pu jo ko no ke belle me ko no la ni ani pu liles ani pu mo ke me ji ani pu jo ba sa bien ko me lu no ka zlu no ani pu jo ba Krista mi ko shi ko ke vila ngo tsa be vile ke do ngo kroile ke do chata sa do ko se tsali chi ani pu ko se ya ho se la ba mo tsno ka sa me to ke he tslo ko se je ke chat la bien te ya no ka se je di Jesus Krista za no cha sa we amen je tu no la ungo ki honu shomeje ke ba hori apozel re pori shomeje ke ba hori pobar kasa chi homie pu zomo dari unyo le microbes le baro suri sadi nyo ke chagin go bar kale no me chi ba hori ungo ke honu chigi ungo kronyo go uke penyo ki bor lide mu ki krue tenu shoga ba hoje ajo ke reno ki kru go ajo kru she ki kru go apa jaketo ki kru go mu ni ke tozo ki kru ho ngo uke penyo tu ke bello ke menne ke ko THEJA kabingo ki kru no khasaje tu ngo pete ha ngo ki kru lai chale do me she ki kru wala le ngo Christmas ke niti how for ke za ha no mi ke kra u ke niti ha no she homie unu sho ke ba she sor homo ke ba mori ki kru no o loss ha ze ke se ke ba depression go through ke ba homie kis ke ni get the tough ha ke zati no she di go through ke ba homie ur bidi u ke niti ha no ti pe boda ke zre themi ba do zla u ke ben yo be no por hi ke kriza ha ko no ungo mi bo ze cross di u ko no u se mor ke show u ke chara bi mon u physical needs ri sensory di dom he di u THEJA ko ri se di ungo ze ke zali bi shi zo ungo mi bo ze tsa ke sa se ke do la u ke ben yo be no ungo mi bo ze cross da me mu ke cha ho ke nu he di se ke chal se li di ho bi potella tslo me credo che ma sa bu jo ba be je we ni ko ke ti anu shi ani bu ko Christmas ke ni ti ho for ke sa ho shi ko ni ti ko ni ke pa ho shi ani bu ko ke mu ani bu me ke kra ani bu jo ba ke me shi ke ba ni sho ke ba ani bu ni le ke mo ani bu zo fa ke ba ko ni bo ze ra kra la sa we no ko bu zo nu tse ke sa tu ke fa se di ko bu no me shi ri ani bu me ni ko si ke do sense ke do no ani bu jo ha fa ko bu
쓰지. 이거 제가 시간이고 그거는 그러고 아니고 니고 길을 리더데 아니고 그게 봐고 니고 이건 그게 봐 아니고 쇼게 봐 아니고 너 이거 뭐 보지 시간 넘게 고비 하고 뭐 보지 크리사스게 아니고 걔니비 축에서 쓰지 아니고 이게 프레임 게 메시거는 하고 저게 부디 아니고 이거 보는 라디 걔는 대부사게 쓰지 아니고 쇼메시게 보고 배때 가변 빨리서 아니고 이거 차 타스지 아니고 저 아이고 크리스 이거 보는 스모게 쇼이고 센스타이스 아니고 이거 또 사스게 쓰지 아니고 이건 사모나 보이트 글랜즈 아니고 just lots of bamboo 아니고 이거 기계 크로차요 아니고 이거 같이가 사서 이게 니티아노 시고 보는 아니고 너무 임페 몸에 좋은 일이 아니고 저 안기도 걔니 대차게 고 아니고 그림 게 메시고 기도 뭘 일이 아니고 이거는 특별히 아니고 티바 보게 레츠리지 앞에 때 가변 빨래스디 예수 그리스도 이거 하게 되서 찾아오게 아멘. 이것이 막경우 뭐 베시모게 쇼티우 빨리도 뭐 잘하게 훌려고 컬려도 말. 기차슬리도 말. 막경우게도라. 그렇게 더 기만 사보지 허봐 놈 하베 때 갑이 해고 쓰서야겠으라 제저시 아니 부게 대지에 갑이 쓰서야고 무길리고 봤대 해고 분노 pot도 쓰디 세겔리 쓰리 무 해고 분노 게 대지에 갑이 디소니안 쓰겔리 쓰리지 해고 마긴 무게도 하고 시 아니 부 노자스지 아니 부 디츠가 사스디 요분노 세모게 쇼노 아니 부 자부사에 게 차츠 extension kingdom extensively 가도라 대작 꼭 가서지 뭐 제도 개훌료 처석에서 하고 대미하고 시안이 부족하고 논토 대작에 살배 가서 응금이 보여서 적에서 들리지 마베테 가비엔 벨레스디 예수 그리스도 이거 하길래 좀 찾아오이 아멘. 지금 학교 개발이 덕터 계좌부 share 보티세겔 요철. Puti kevi hu mula lezala ko hu peje mo ke panyafa peje ta. Yugo vo kata takro yo yugo ki group pier seri vor mo yugo krenyo go tsaza go pete va bono shose tsa prele. Mo afa ponyero pizza sa tsaki se mo nye katsa kanari basa za melele mo tsati ka cover mo tsati ki zori ngo ko huwe unye reklamodamo pizza ko reklamodamo di pati no la cha u encourage voro visits pastor go vodi karakrachari khabe u kinunu khabe u zga cho tsla KETHE khabe ke ko huritse amo pastor gori peje hodi pusna chu va shogele afzori thalla therian novo thalla ko cho ngo ko huwe pati no hego ngumeje hego khedi hego varakra kachanori hego varakra vodi hego visits sekira kazumana katsaka kregori mu hego presence ri so vodi hego encourage sala hego THEJA ka kral hotawe vo pathalano kacho ko hu kro thoke krigri chego kusanyo kro thogori mejo tonyefa kro thogori ta fuko kro thogori sashe KRIESA gori vodi mapate no hego KRIESA hego koyasa sala nyoko peje tao chuva me peje ko puka kral thole teme shimo tozo kori ka kravodi u peje sa u KRIESA sala ke penyofa peje mo u kori peje preta
Amadoin lori shosele mu po shozeki zori mu po sheze kozo Kehou pastor gori mu Kehou tu members ka karivodi hego encourage sa mu hego kruhisela suri KTHE DIEKEPU be Kehou kesena hapetenu kepenyofa peje mu Kehou peje thoro mu Kehou family ho UBC family ho peje thoro jo hego ki kruzadino nyogo ki pusena kemeje ke le hauno lesson ka karishile mu lesson ka krashile zo dono poro u Kehou rikit deburi vishiha zori u reminds so she ke kriporo u zori me krese amo me krese ka zunu krelamo salano me kresa summer show menudil hu summer show always gratefully humor show za lesson ka krashile ho lesson ka kriporo kalhua zutor mu fragile thor musalo pati pateno ke panyafa peledi the every one day at a time dil humor shows sozon haza lesson ka krashile ho apatte gola nego peje ho Potike via hola KTHE be kepenyo futsuyawe. Ketholese presuketo liro mati tuthe suru kusoku tepfuno kersekezo mati suru tepfuno kerse sla nye hamhedi chale tigi ke bao hepo nzabu ke mesau tsleje Nkedi tsavorleje kidze hari bietigi kemhe ni utsleje tete vaka hetzeje siro he kejo vashe hetzeje heri mie kejo vapie zwa zegewa dui siro he kapie keto ketze nu she heje si ketze mona kesho jenunu he kelasje sekezo Penyo puno chape putiem homo kerna category zasatena uko nyepu die kepu ketam hodza pesimo ke shokro ba sala su sedik pesisedo ugo Christmas mu New Year program hu parle de mu che do kehushe zasado mu category su pelidi participants kolari chabaje mu program ha kola chabaje ke su sedi pesisia se she ugo tiche ke pratia ke kente tau che theory tsala do mu hauliro 22nd December Thursday po mu 5 p.m. ki all NST parking area how kinu kente tau tsado musala peteko kehira ba kitoko kehira ba ketsa peteko bu vorje ketsa so sedi niko KSJ ukori tsali doza sanctuary quarry tsali doza sewa musala vordi uko encourage tsasa mu vordi tsali kori renalidi thejanguli che ketsa so sedi pesisia seshe uko wedding po vorje mu wedding hauliro jamais venye December jamais venye Baroki Calvary Baptist Church nunu kia tsado mu vimesano terhase mu tejasetyo kacho punye kia tsada je tejasetyo liro uko member vimesano liro Mrs. Vihopile terhase wife of late Mr. Vizole terhase nyofade mu tejasetyo kacho liro Mrs. Sielhu kacho and late Mr. Teyuche kacho punye nyode punye 20 December 2022 12 noon Calvary Baptist Church nunu kia keselero the Heritage All DC Bungalow how nanu reception badaje sala wedding hall lari chabaje mu vodi kepekroseche ketsasuri sedi kesia NBCC family diary po separje mu family diary hauliro
zeleliro NBCC building project Dimapur nu project tsekeba haunu zeleketa profit ko pete project haunu vodoshe musalanu kengu mejedi KHRIESETUNO ketsa so sedi pesisi ya jedo ke hushe family diary haurise zesedo ho ugo jedo ke zedi mehon ketsu liro the Lord's prayer ugo hauliro pete gori KECHA hus si preva ketsa category su si preva ketsa su pele he go tiki LFS nu per ketsa go KECHA hu tsa toya ketsande every morning chapel nu KECHA hu tsa se she maker paro maker KECHA hu tsa pekraya ketsa shi ketsa tsamu LFS nu per ketsa go su shiwa miche he go tiki che doro kikim he shi simo de he go tiki per ketsa go lira how the Lord's prayer how per tor ketsa recite together so tsavor the college tiki par gets a tiki KECHA hu tsumoto de gets a suri utyo leva tsumoto de divorce dokinu ki deburi KECHA hu meyeshi gets a su lelaba ungo category we acknowledge that prayer is important ugola meyes gets and the KECHA sa ugola meyes gets a so ugo category so see Christian me pori KECHA sa ke mo Christian she gets a bamonye ne KECHA sa mas gets a mu KECHA tsimo sho gets a ugo su pele pre de KECHA gets a how ula rest gets a she gets a theories zekeseya KECHA gets a how hokibo dry gets a mori KECHA gets a hokibo kido se di pudi chadoshi gets a suri let's mobada gets a she gets a theories zekeseya ugo Kehou no zo shiri Temi Bible preje ro prelea there KECHA je ro miche gets a ne KECHA gets su miche gets a she gets a baba gets a mu hoki poliro KECHA points ko khabe utsje sidi ubu KECHA je gets a she gets a puvoria gets a ne she gets a baya mu she gets a tize ke se pre gets a su mulye the salanu kepenyo for KECHA how the Lord's prayer haya kidebo meye mu haya sedi uchathale ke vi uchathale ke vi musu sedi u KECHA nu ukro hile ke vi su mulye mu category sibazo there is sedi no ke zedi ke pulasen ke she gets tswa sala che da ugo how sedi ke pudowe ugo KECHA nu le mo tsikem hodza the Lord's prayer KECHA hu nu le tsum hodza ugo macha kenye machakinya mehosna mu machakinya hauliro jisu uko bu hakim hedi chahije gets a jisu uko bu hakim hedi chahije gets a what Jesus forbid us not to pray gets a machakinya mehosna mu chapo liro jisu uko bu nyeko hedi chahije gets a pu gets liro do not be like the hypocrites gets a so pusa Ketera ke jamiem hedi chahije gets a nie so pusamu ugosu mati soru pengunu nguledo sironya ko chaketsaki ketera ke jamiem heda he sekowe mibu uko nguketola synagogue kono mu chat yetse kono thadi chaketse unipia anye ko ki puttu shedo sekowe ujakra ngulete gets a so sedi pusa jiswe kido bola ubu Ketara ke jamiem hedi hypocrites kom hedi chade hije ketsa kido bola su puga ketsa su meho ketsa tiki ketara ke jamie hypocrites ko liro KELHOUZAKIE kenye sedil hubaya ketsa nie KELHOUZAKIE kenye ket sedil hubaya ketsa public nu KELHOUZAKIE po sedil hubaya kitie kinu public KELHOUZAKIE po sedil hubaya ketsa public nu u belief system po sedi nul huya deri kitie kinu KHRIE po sedil huya ketsa public no de put pevis tesia ketsa put to saya ketsa shiketsa chat to saya cha menyo seketsa cha DIEKEPU ko sedi chaya ketsa deri private no hapete put to modi no lubaya ketsa salano jiswe uko buno hypocrites kom hedi chade hije kethara ke jamim hedi cha hije ketsa su pusa Sashe chakinyo ugobu hakim he je gets a puket liro
do not pray like the pagans get us pusa Judah ke momi tui ke pusie puhe musakim hedi chahije get ugo suliro mati soru tenye no suri ngulaleya sironye chaketsiki Judah ke moko tui ke pusie puhe ke krilamana uko dia ke krapu ke she uko dia ke krapu ke shela uko ke charnalie ke to leya nye ko we uko mhita he get us pusa Jisue Judah ke momi Gentile ko thageta su puwamo deri puketsu liro ke penyo fosi ke mom hedi ke chatsre henu geta nge ke penyo fosi ke mom hedi ke chatsre henu geta su pusa mu ke chahu liro jisue uko bu repeat puhije su ripuwamo ke krilamo no needs ko la chageta repeat ti chadeya mu prayer ko unanswered prayer ko chasi baya geta su tsia musla jisue ke pulla geta how su against sabamo su petsuwamo deri pochalle modi chabaya geta pochalle modi chabaya geta su posu pu musla no where DIEKEPU extra words ko sedinu word zivi geta so ko sedi po wazori su ke methozo ke krilamona su we means modi pubali rosu ke methozo geta musala jisue su tsehiji geta su pusa se she ugo Lord's prayer hanu me hosan geta liram hacha se su sedi lebaje ugo ke zedi gerts geta nu ke zedi ke puvo geta nu hacha se le geta liro the Lord's prayer how liro cooperative prayer gets ande gezedi cha gets su puwa gets suri lesje gets ande jisue miel pori bivodi ke chatse gets tinia mu mieli ke chauri po suri sedi petaya the Lord's prayer hope at pugetsu no liro gezedi cha gets su pu su mulia mu gezedi chaketa honuliro terreno no hepo geta su pusan ye hepo hekopo mu tietieva kabe hekotje geta heko ke jovasje geta su pu selano ungo ke chahu leke stiki ugo ke chahu the Lord's prayer hauliro cooperative prayer musala ugo ke zedino work ke chatse geta how me yet targeta siyari sedi gezasa sa she chakini uliro KECHA liro KECHA ketu rabimo there KECHA liro sedil humor shoketa ye sedil husmor shoketa KECHA woketa suyori lebaje nke ditsa vorlije there al humor liro nke ditsa vorgeta so chawa geta kemethozo husmor liro so kemethozo ke jova sije there me ke jova mo liro suri kemethozo geta salanu the Lord's prayer how chaketso liro ke ke chatse ke zu rabimo deri al husmo shoketa so mulie se she chasseu leba mo shoketa chasseu liro ke chahaunu po nyo ke mesarov the triune God po structure no bageta so yori lelasam na Matthew soru tefunu mo tefunu no care pono hekopo geta so sedi chasa God the Father hekopo no chasa se she verse care ken no me hos she ukwe Jisu ke jova kete ke pelemela ro Jisu Krista genu ke jova kete so ngulia rakelie mu ke jova kete Jisu to sevorse kete so yo mu verse seliro ke mesaro photo ukruhibie ubu ke doketse go so ko terhelia kete musala ugo ke chaho leke stiki the triune God hayo lela sje kete so sedi ke pusa mucheliro ugo ke zedino the Lord's prayer hayo details adino me hosina the Lord's prayer hayo no teriano our Father shedi pusa heko tigi ke ba heko po keta mu disciple ko Jisu ki heko buki kem hedi chadoga heko pe thasaje keta su disciple ko vordi Jisu keto keta tigi Jisu e apo shedi pumo my Father shedi pumo deri our Father shedi ke chatsliche gets so pusa musalano the importance of corporate prayer how get the word heko podi ke chatse gets how kitepo
kidebo meye musuwashi mu ugo su lepe su lasache ke su yori sedi kepusa ugo Wednesday ke chati unu mori first Saturday of the month ke chati unu temya ta se ke she ke ti ze ke seya they our father vordi ke zedinu ke chatsili che ke zedi ke chatsache corporate prayer how meye mu meye se ke lanu su yori sedi ke pusa ho mu jiswe ugo bu our father ke zedinu ke chatsili nu ke mu our father how khakesa how pochat Happy ugo pekeso gets a liro. Our Father how liro intimacy nge ke kredi ke nusidi ke penyofazedi ke perodi ke chatsegeta so mule intimacy nge intimacy mu relationship how ba mo liro ugo our Father apo hikopo shidi ke chatselegenza deri jiswe pocha krepie ugo tsegesa intimacy mu relationship how nunu pocha krepie ugo tsedi ugo bu our Father shidi ke chatsele ke vi so tapie ugo pekesa Old Testament me hoseliro Old Testament God as our Father ke tsu liro tsase ke tsa ke penyofa ugo bu ke tsu tsase there for the New Testament me hoseliro vakrekini di hidia pengu so pushe vakrekini di hidia pengu so pusa mujiswe pochak krepie uko tsakesa how uko bu apo shidikeli kivi chake krekesa how liro it's a spiritual privilege for us nge rofuki tati theja khapie uko tsakesa so ngule mu rofuki tati theja how ro suponye ngule ga keto me hoseliro penyo ke sale ke tamye nge jisuginu no penyo ke sale ke tamye rabbi our Father shidikeli kivi so pocha su apo su krepie ugo tsasa mu how meye seketa ugo bu su lelasake the God of the universe ne timu kidze tseke ke penyofa ma to tseke ke penyofa how piesedi apo shidikeli kivi how ugo la privilege ke ja topo keta mu su lepe su lasake keta so sedi ke zasa mu how nu lepesu how nu encouragement khapie me punyo ba ke moko mori upunyo utivo keta upunyo ukel hunu baya ke moko sokolari ki tepori thejashi uko po sedi apo shidikeli ke vi khapie utsukesa suri sedi kezasa Sashe chakin yo liro hallowed be thy name nzabu ke masau chili je geta suyuri lela saliro nyepu ugo nyepu bu hallowed be thy name geta su pu geta ke penyo fa ke chatse geta hauliro po nyepu kidzu tsegesa pom hapet tsegeta temye tsegesa hako bu po zat tsegeta po adore tsegeta mu po obey tsegeta su puba geta nge muslano ke chaho tsegeta tiki uke penyo fumo ungom hatho tsebe umelunu segeta uke penyo fubo pom hatho tsebe uki zunu segeta po zabu kri mesak kodino po worship tsegeta su mulye muslano we uke penyo fu se mesak to hallowed be thy name shidi ke chat segeta tiki weril hu ke sunu mesadi we cannot just pray with words, but we live out in our Christian discipleship. Thy kingdom come, nkedi chavolije kidzahauri tigi kimhi so yori meholasudo mo ugo su meho ketaki jisue pokedirevie o puketsatiki potike kranosidzi posidzi ko kedirevie hautetu le modeya ketsa sungule kidzunu kedirevie ugo teketsuli kidzunu kedimi kikim hedi po review ke khasebayashi ketsu su lela da ya ketsa ukoro political and earthly su ledeya ketsa kingdom shiketsatiki su ledeya deri jisu kedirevie hauliro. It is heavenly and it is spiritual. It is heavenly and it is spiritual. Musalano ugo nke di chavoli je kidza hauri tigi kimhe ketsa su meho ketsa ki machase meho senda mu chapo liro
the kingdom of God is God's redemptive presence. Coming from heaven to earth. God's redemptive presence. How we do not build God's kingdom. The kingdom come to us. Where Kizahanu Kemejeketa, Mu Kizahanu, Ketchekene, Terher, Morilu Kemejeketa, how Nunu Ubu escape to the J gets a su Chabamo, how Chabamo, Deri Ugo Chagetsu Liro, Ugo Chagetsu Liro, Kizahanu Ukepenyofa Jisuke di how Sevor gets a how Vor gets a how Chabagetsu Liro, Yepu, no. Nke diu sevordino heko kere heko kemejeketa heko hakekriza zeke seketa hauno no vordi healing sevorsamu no transform tsasaje no bieke disaje geta su chaba geta suri lesike kingdom of God how machaseu no mehosaketa tiki Luke 17:21 no puketa Luke 17:21 no puketa Mori me policie hare hakiba mori lukiba idi pulelo ke krilamano ukepenyofa ke di nienu bazo ketela shidi pusa musalano the kingdom of God voliche keta chaketulio ukepenyofa kingdom where Jisu kirapo bashi mu Jisu roshoketa Jisu kreketa Jisu peleketsuno nipo ke diu ba keta su suri leseche Sashe ugo thy will be done chidi get chatsegeta new meadow chilije geta su chaketano hachakenye suri meholasana hachakenye mehosana mu new chilije meadow chilije geta hauno ketholesano hakenye pusa hapoliro hachapoliro meadow chilije geta su poliro Jesus Christ ukepenyofa Pomedo, Pokele, por Hershadi, Ubutse shoke, Tedza, Savorgeta, India. Kepenyofa Keleo, Mupo Medo, Tedza, Hertioketa, Supu, Suketa, Shiketsa, Baya, Pomedo, Chilije, Geta Sundia. Musuliro, God's will already fixed from eternity past, Geta, Musuliro, Efesako, Po, Kerpono, Mulia, Christaginu, where Tekari Mulie, Sietseno, Shapiaketo Tui, Potio Pomhara, Mu, Keleo Medzidi, Hapete, Che, Zisha, Su Po. Le Pokedi, Pomedo Chilije, gets a Kenio Liro, Kepenyofa Medo, Pokele, Por Hashadi, Ubucha Zemosho gets a Su Kenio, Puva Musu Liro, Johan Keriu, Kenye, Kerpengu, Kertinie, Sunumuledo, Johan Keriu, Kenye, Kerpengu, Kertinie. President, Kizu Mori, Kizunu Vieko, Khije, Kizu Kria Kajamegi, Upo Krit Kekriutomo, Kekrilamona Kizu no Ketiopete, Chopu Menguko, Hi Menguko, Kinise Kemholie Ketapete, Upo Kinu Mona Kizu Nunu Zotala, Kizu nu Musu Menguko Jataje, Deri Ukepenyofa Medo Cheya Kajamie, Kechache, Huto Tato. See, Musala we meadow chilije gets a getchatu ticket tiki efesaco po, Gerep poho, Chaba gets a su lele morsho. Christian make a momieri getchatse gets a o getchatsilivi. Christian make a momieri o shomeje kebakola chalivi. Christian make a momieri umhatola chalivi. Christian make a momieri Ubu shoketa mori cancer today hije geta mori ubu ukiyatse pevilije mori ukelu pevi sedino se pevi selekevi shiketa Christian meke momeri sokopette chalevizo they were Christian meko medo tsilije geta chaketa tiki we chaketa liro kepenyofa no Jesus Christa ginonu kizu tse reddi geta so sevor geta Su Diego Kapi Hitsakesa, Hikobusu, Yezeliji,
Hekubu sincerely no dieka keseko dizeje keta. We medo tsavolije keta chaketaki ni pubu umelunu digeta. Medo tsavolije keta chaketaki we ni pubu tigi kemhe ki zeno hekubu suri experiences je keta su chaba keta we su lesake kecha ho tseketaki we a purpose ki jaketa a purpose ki jaketa a ambition ki jaketa hapo ba keta musuliro ukepenyo for purpose ukepenyo for project. God's project is greater than my ambition and my purpose keta suya lesaje keta musala we nipu medo tsavolije keta chaketa tiki we kingdom values ko sedi chasamoliro we tepfudino kepenyo fuki medo tsavolije keta su sedi chalekenza keta suri lesaken sesche kekripo mehosana ketsu liro give us this day our daily bread shidi pusa khete vaka hetsache mu petition hayo u remind la ketsu liro we so jesedi huba ketsa temyezo ketsa mu we je mo mu rofumo no yepu we so sedi utsekesa so mule musulano rofu chavari semosho mu khete chavari u chemo chavari semosho keta mu ukepenyo fa su no concern ba keta suri leseke mu petition hayo maho keta tiki petition hayo liro give us this day our daily bread hayo liro temye basic need to la chaba keta can you get zori basic need how semosho tieteva semosho musalano tieteva how can you get zori semosho keta how ke jisuesu siketala tieteva how chaketa su mulie musala we uke penyo fogi dependent keta ndia dependent keta temye keta su lele mosho keta u kunyo bo hyogo staff ko keretsawadi aya temya ki debori nidishi ketande parking yo bolari ke chacha chutuyande aya avu parking tetsuyo nguli je ndi avu parking tetsuyo nguli je keta solari cha cha tu ki debori nidishi fudi parking tetsuyo bolari ndi important ceremony levi there siketsu bolari chabaya keta ki debori nidi keta temeshi keta hyogo so sedi kunyo bo keretsaba ugwa nidi keta temye keta musala kepenyo fogi dependent ugo dependent kepenyo fo rezeketa kepenyo fo depends ketso huliram hakipuri potella ketza shiketsa pono muleya siliro tieteva chaketsa hauno tieteva chaketsa hauno ugo me pore ugo ke chukel hotsabaya ketsa hakya ko se pette ugo ke chukel hotsabaya nde kunye pore a che dossier de khutie bamo de ketsa shiketsa bamo musala ugo ke chatse ke tiki ugo kunya buri ugo penyofugi ugo ke penyofugi nipu npejewe tieteva khapi hetsgesala suro pulia deri nipu tieteva khapi atsaseje ke tsa ugo su puamo ugo ke chukel lo tsari baya ke tsalano mu salano we ke chukel lo tsaya ke tsmye ke chahu chale genzme ke chahu chale mosho ke tsa kido bola chale mosho ga ke tsa how mahoseliro where bread how little on saya gets a temimo how little kepenyo fakino voria gets a nye kepenyo for some little ugo category ugo sekemetoke me roso akisikini riches zedelivi kids grabadino lit chile kivite kutsile kivishi gets a bazori kepenyo fa rain casamoliro kepenyo fa sunshine casamoliro kids a bari kitoboga Moria akini Kraba, de famine povode liro, suki do buga, India. Musalano, where get you get hotsea gets a Mary, get ni Mary get a hotselevi, keprilamona. Bread does not belong to us, we do not own it. Kepenyo photo on seketa, kepenyo way, Musala. We pray for our daily needs, get a sumule. So share Tieteva. Chaketiki, Uekidopola, Tietie, Morshoga, Keta, Mu, how legasatiki Jisue, Tietie, how no, Hakep, Ugola lesson po, Petala Baketa, so Mule, Muleson, how Liro,
ke pelle mu ke penyo fugi ke mer ti son yesu ba mo sho ke tsa jisu su se di u pe tha ke tsa suri ngulie we ke penyo fugi lifetime supply khabe u tsa je ke tsa suri chale vizo ti u ti che wo tsa le ke vi suri chale vizo de jisu e u ko bu the vala chale che ke tsa mu lesson how liro Israelites me mary pethape vis se ke tsa Israelites me bu the manna tsa ke tsa su u ke penyo fa su u ko tsa de u ko we diobado petelari ke ngun ke tsa shi ke tsa tiri ze ke se de nye pu we the su khape u ko tsa ke do bola the ga nge ke niuri ke do bola the vala chamo shoga ke zuri ke do bola the la chamo shoga mu the la chamo shoke tsa how liro phanu we ba thorde liro we po ke mi cheu liro we spiritual poverty nu le de ke do po mi ke mi cheba rofu ki zati tso fada dio rofu ki zati ke penyo fu modelivi ke penyo fu kramer modelivi ke penyo fu ze ke pero modelivi muslano the how me yes seketa suri leseke ugo agur makesiu masidie sera tenye nu tepfanu puketa masidie sera tenye nu tepfanu puketa suya mahosdo a nki makenye chaya asem hodze sanye khashmata hiche akinu ke thoke mo mu ke meda cheke dipye ke petsenu showachi ke zmori ke niri pie atshe Allah pot tu ketsa chapie ava chashache moro a peveletse mpramata disie Jehovah sa supuga isitari silia homo morim hadzataro ruguta di akepenyo za se thedo chatari silia homo sidisu pusa musala thie nguke meje kepenyo khapie utse kese thiela sudu kemeje ketsa tirize kese miche deri sodo nguke meje kessa ke penyo fakinu lavor utso upetso selevi khapie utso selevi chaki kriuliro forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us siro heke jovas vas hetje heri meke jovapie mietseke watui ketsu pusa mo forgiveness how puste mozo share forgiveness ke jova ketsa how liro Christam ye ke pele meluzo ketsa we suri lesje ke penyo faginu Jesu Christa ginu no we ke jo valye ke penyo fa we ke phumamie tseto ke takizo shei punyo Jesu Christa ke tsepie a ke jova ketsa ke jova seketsa so musa musalano forgiven people forgive shidi ke pathami poesu pusa forgiven people forgive ketsa mu we ke phuma ke jova ketsa how we ke jova ketsa how liro ke jova ketsa tiki we ke phuma le ke zawamo mori le ke metho ke mero ketsa pori po ketsa suri tswamo ke jova ketsa liro make show erase thade mori upas to erase thwa keta supuamo de ke jova ketsa how no ubu kokeli ke lhunguli ketsa upasum ho koleya mu u future possible tse ubusu hulale ya ketsa sunu unidi ke selale ke visu tseya ke jova ketsa ushaprasha ya ketsa musidi u kelhubu pochani ketsa kelhubo tsala se ya ketsa su ugo paterisi de ugo mayo polela ketsu liro we mi ke job vasamodi ke penyo faki a ke jova sache a mi ke jova ke tsakem he sidi chabade levis seketsa shiketsri bawe musalano ugo ke zedinu lela sene ke tsuliro a mi ke jo vapi mietse ke sunu ke penyo faki confidence sedi a ke jori vasache ke tsa shidi se chale ke vi suri lesache ke jova ke tsunu mi ke jova ke tsa mu ke jova ke lie ngu ke lie temye we kids uke penyo ke di review no citizen ke vipo mu citizen ke di review ke sapo sela vorba ke tsa suri leke so she check kripoliro lead us not into temptation but deliver us from evil ke tsa su pusa
he kapie ke do ke zenu shehi je si ke zemu ne ke sho jenunu he ke lali je ke ze su pusa how nu tini dia nu kapie mu lead how ke tinyo bo kriba ke ze suyo lewa ho musala ko ke zedi lead how nu ke pusana temptation Bible no me hosaliro temptation ma cha senunu temptation no pusa temptation poliro makere zeke sekete nge ke dokete makere zeke sekete ki uke dokete sunu jacopo kenyeno sunu muleya se she ke kripo liro ke puma uke tsikete su ke dokete su pongula le musu liro mati dieno Jesus Christa ke dokete sunu mule se she ke do ke tsepo liro uto uginu nu pargete nge uto uginu nu pargete ke do ke su ngulalie musuro jacob po kerdieno ngulia musala we ke do ke tse how chakete tiki we cha bamo ke tsu liro we uke penyo fobu uke do heje ke tse su chabamo ke krilam na jacob po kerstenu pu ke tse uke penyo faim hakipuri uke do yamo ke tse su pu hakipuri uke de kedoyamo de ke chahu chaba ke lead us not into temptation how chaba ke liro hebunu ke phuma kheki vo ke sunu heko ke laliche ke mori satan ma thoke sho se ke heko ke do ke unu heko do not permit me into that situation ke su chaba ke do not permit me into situation where the enticement of sin is bigger than me. Nge shidi asu bertle kenze keta su chaba keta su mulye. Selano we chaketa ke doketa how lead us not into temptation how chaketa tiki we nipubu ke puma we ke puma penyovo keta su konunu uke lasache. Mori ke puma ja thore di a penne le kenze keta tiuno sunu ake lasache keta su cha. So she we lead us not into temptation so chaketsu tiki we chaketsu liro ni pu ke meje ketsu nu sunu ke doketsu nu suko tsuwali che ketsu su chaketsu rabimo deri ke pumanu nu atsa khokrisa che ketsu su chaba ketsu suyori lesike Kechaho no meholasa ketiki we do not lead us into temptation but deliver us from evil getsu pusa mu kechaho no legesatiki kelhu how no we kelhu reseketa kidza reseketa dangerous world ponu luba mu dangerous world how liro dangerous within and danger without danger within mu danger without utho u ke phumanu nuri we te chudele kevi ugino nu parketa umengu ke shoko parketa sunu nu techude likivi mu kizu tesunu nu techude likivi shiketa kidza bonu luba musalano ugo hoki poliro ma ketsa ke ra kropo lady no sunu soko lady no soko no anxious sabada ya ketsa soko lady soko la micheba ya ketsa shiketa lebaya deri poti ke krano ugo tie a sherdino atie ke phuma kidobo zeke sedoshi ha mori ke phuma satan ke phuma kidobo sevodi azek a temtsa doshi ha ke ugo sukola suko lepeta se ya ke musukori lemo keta suri tsedeya musala we hokipo we forget satan we jacopo pengu tetano puba ketsa kim hedi Jacob sunu puba ketsa kim hedi nie ngumdo satan nie ke hupori tetsele ke view tele todi roroi toya ke ja loshatui nie fu hito yazo ketsa wesu lemode ya ketsa suyori leba musala ke zedi ke chaketsa sati tiki we kidzinu ke lhuki ma ke krai lebe u worry tsiketa anxious baya deri hauri less house motion here ni pu abu the ke phumanu te chude he che ke phumau nu ni pu akel las che ke su ti son he su risedi ke chatsa motion ke we ti son he thi the wala ke chatsa ya ke ti son he me ke jova ke la suri ba ke mu tison here ke penyu for protection se mosho ke suri lela sike mu
tellau nu liro English tenidie nu mu English version ko nuri bam de the King James version Bible nu for thine is the glory, the honor and power and forever and ever. Ketsa ugo so sedi the Lord's prayer how potella tsia mu passage hayo the Christian manuscript nu the manuscript nu early important manuscript nu hayo ba Moshe. For thine is the kingdom, the power and glory forever and ever. Hayo baya Moshe. Deri kids early church father ko liro jisu ke chahu tsiketiki mu nipu kerakacha tsiketiki ending hayo sedi po ensia getsa sumule mu ending hayo liro Matthew 6 nu bamo there how liro body chronicle 1 Chronicle 29:10-13 so no separdi David kechau separdi nu kechau thella tseketa so mule mu kecha thella how manuscript nu bamo zo sherila body KETHODIE 1 Chronicles 29:10-13 how nu mule mu how povaz seketa where hekopo di ke chatseketa tiki nyepu ke ja proclaim tseketa sungule mu potellau nuri poke ja poke vi poke ko proclaim tseketa suri mule mu tellanu how po proclaim tseketa su povaz seketa su ngusa mu thiesalano ungo kina povaz ke hedino they non-Christian non-praying Christian bayamo keta Christian me pette kecha tsmosho keta mu Christian me kecha how the Lord's prayer how sedi u kecha chat thau tsili vi keta model bo tsebe utsase keta how sedi we u kecha nu sulase keta kido bola chadoga mu supuki chabaga keta su simet mecheli di su sedi u kecha madze tsegeta u kecha shape tsegeta mu siri su sedi u kecha shape tsili vi su so sedinu kezasa musalano tie ugo year end how no mapo ke pusana ke zoliro ai tslamo tsres seketa so shiketa po de mapo ke pusana ke zoliro ke chanu ugo khalas pe ke penyo futsa ke keta so sedi kezasa mu surabizomo deri vorketo ticheuno ubuno jisu ke chat do how sedi u ke cham ke metilasa o ke chat ke nuri sulasa mu ke chauri po chani ke meaningful ke cha tsike ke su sedi ke zaso ho mu cha ke ne po ma po ke pulasan ke liro ngo ke cha ho sedi ugo nyonyo go pethas je jisu ke chat do how sedi ugo nyonyo go pethas je ke suri sedi ke zasa he ko shikaina hol no ke cha ho ke cha tsia every Sunday ke chatsia mu ugobu ke chatsi levi no nyogo ke chatsi model euro weekdays kir ke chaho tslevi ho ke sedi ugo ki pu ya musalanu ugo pochao pette sile lo michezo ke chaho pochao pette sile lo michezo de jisue ugo melusi ba ke tsalando ugo chake tiki jisue ugo ke charan tuzodo ke tsu pele musala ugo nyonyo ko buri ke chaho sedi uge chatsili je dison here uge chatsili je ke so sedi ke zase yaho puti haula nyego peje Pastor Jisten beziwe njapu denu tejangulia no poti sezemeti hakesai silia mu hagola no ngelula ni puri bezie ni pubu javentsa mu nse peja savosa giletsa tena te do hakikori poti segese pete se kitie traffic tsegeta ni puke segese audio visual timu asher tsegese ngu kengu matotsa ngu kemu matotsa ke pete gozo shiri ni pubu jabe pete go tsegele tsatina ngochi do work Kerüsuo no ke protokoli pete ni pu ginu THEJA ke sangu ke le meria we tela no pete ke ze set halali di tsaliku hetenie soru tigi ke ba ke penyof ke tsali house di ke ze tsali do mu pete ke ze metse ke tsadi tela no pastor Jesen bu ke tela se ke le tsali do pete ke ze set hale do me
Betekeze metreke chatseledo. Ke krie ke misali bu hego ke tezien tsiya poti ke violari beziwe notido ni bu hego ke mi ke karise la fodi ni bu hego bu ke zek na sholie no hego reteke sir hakolari ke tezien tsiya hego ni bu tido ndi nunuri ni bu hego hanke sarisila ke le hakolari hego ke tezien tsiya we no chabi hego ke tsa hakolari bezie ni bu hego bu renne ke le hago sedi ni bu hego ke lunuri ni bu lugele no hego cross je ni bu jabi haga for ke le pette go itsa kiti ki nobody ni bu nyo shu ke ba pette go shu jabi tsa nto te do hago pette go mo za yetse ke le tseli je ni bu bezie we hego ke tezien tsa ya za no chatsi Hego ke krie ke penyova ke thezia kapien tsia we Krista me ke krari vordi ke ze ke hun ke tsa shiketse ri mengubaya de volume ke tsa jo government upetsu ke tsa lanu ke hula mo ke tsa ke zedi ke hu ke tsa shiketse ri tsle mo de heko bunu je do vordi no shokele ndier ne ke le hakola ke thezia kapie ntsesia we nyepu npejewe no chedo heko rutsakesa hesri peledi ke thezia khapie ntsesia nyepu heko dola hikiti ke no vo ke tsekono heko tseze ke tsekono heko tsere sedeya ndienu situ bazori nyepu heko ndienuri lure ke tsa ndieze ke tsa sunuri he khapie ntsekesa suri tsere deya no ke ko khapie he tsje he kro hi sje ni pu sidi he ko bunu ndie ze ke tsno nke di vor he tso ke sa haunu nke di ba vor he ko tso ke sa haunu he ko bu su sedil hu se ke tsa mi ke jova ke tsa ko no zo sheri he ko bu he khala se ke tsa he bunu he ke to go ke tsa tie va ke jengu di ke to go di mir kramo ke ta se ko ri tsa da hi chi there no copy hits a kesa hako sedi milari chaketa kedzaketso for milari chaketa mu he kiniko sedi kezaketa no heko chela seche no heko ke jova kesekem hedi heko bu mi ke jova che ke phuma chau no no ni bu no ke ko copy heko tsedi heko bu soko penali che ke dir view bu vorli che nza peshesia nzabu tetetehu nzabu keko nzabu glory utsalije munipo heko this week heko matho tsala vo ke tsako no shiri mu heko heart prepare tsipie Christmas new ni ke to how no shiri nipo heko bu pochao siddi ni to ke le tsile heko bu visor hodi puti hakorize ke sekele tsaje mu heko bu no shiri puti how no patho ke vinu to lasa sele ke vi no pochari krepi heko tsasa heko chesaje mu heko hanano hekiti ki no lavo ke to kono zo shiri no heko zetulie heko nupusa mu heko kruhipie heko bu nsezi ke vimie nsezi ke thomie
mu DZIESENGUNO luya ke tsa theme tsile ke do no he ko pete ko khru his chedi he Jesus Christa he ra ke leuza se di chaya we amen.